Već možemo da govorimo o jednoj tradiciji koja traje 15 godina, dakle svake godine obeležavamo taj Teslin dan u Zemunu i naravno Dan nauke koji se obeležava u Republici Srbiji nekom premijernom izložbom posvećenom Tesli u kojoj uvek nastojimo da nađemo neki poseban ugao, da malo drugačije gledamo na Teslu nego što se to uobičajeno čini. Evo, recimo prošle godine smo napravili izložbu Teslin doprinos u medicini, dakle jedna oblast koja je vrlo malo poznata i naučnoj i široj javnosti. Jednostavno, svi se Teslom bave i njegovim doprinosom u domenu elektrotehnike ili mašinstva. Takođe, pre 2 godine pravili smo priču o njegovim pronalascima koji su osnova savremenih vojnih tehnologija, dakle, opet neki drugačiji pogled. Tako da i ova izložba u stvari gleda na neki drugi način da izdvoji sve one ključne momente koji su obeležili Teslin život i Teslin opus i zato ovde počinjemo od obratnog magnetnog polja 1882. od prvog zaposlenja u Americi, od prvog patenta koji je prijavio 1885. godine pa do recimo jedne čudesne 1892. kad drži svoja veličanstvena predavanja i kad oduševljava najveće naučnike tog vremena u Londonu i Parizu. Potom svetska izložba u Čikagu 1893. godine kada praktično pobeđuje u čuvenom ratu struje između Edisonovog koncepta jednosmerne struje i njegovog sistema polifaznih naizmeničnih struje. Posle toga sledi otvaranje prve hidroelektrane na Nijagari koja je označila u stvari početak onoga što danas praktično imamo svuda u svetu. Svaki kutak ove naše planete osvetljen je zahvaljujući tom Teslinom sistemu i onome što je u stvari začeo kao ono što obeležavamo danas kao drugu industrijsku revoluciju. Posle toga, naravno, izložba je posvećena i njegovom čuvenom patentu koji se odnosi na daljinsko upravljanje, dakle imamo pionira nečega što danas je praktično nezamislivo u našem životu da se ne oslanjamo na telekomunikacije, na bežični prenos signala i na daljinsko upravljanje svim mogućim uređajima. Tako da smo u stvari izabrali one momente koji obeležavaju neke krucijalne stvari koje su vezane za Teslu, a završavamo naravno pričom o tome da ona najveće priznanje koje je dobio, nažalost nije doživeo, a to je činjenica da se danas po njemu jedinica magnetne indukcije zove Tesla, i da je to nešto što ga uvodi u hram nauke. Nažalost nije dobio ni jednu Nobelovu nagradu, a zaslužio ih je, kažu mnogi, bar 10-ak, ali svejedno i ovo je dovoljno uz priznanje UNESCO da je čitava njegova arhiva, sve ono što mi čuvamo ovde u muzeju Nikole Tesle u Beogradu, u stvari deo onoga što se u UNESCO zove pamćenje sveta, dakle nešto što je važno za istoriju čitavog čovečanstva i predstavlja, da kažem, nešto što se ničim ne može zameniti i što predstavlja u stvari veličanstveni doprinos Tesle u svemu onome što je dao i podario čovečanstvu.